Bi van destûnigên betilî bi vîla şêwestiyayî kolanên bajarê Amûdê bi ereboka xwe gav bi gav digeriya ji 30 salî dewtaniha. Apê Mihemed Saîd Risînî 75 salî ji nişteciyên navdar li bajarê Amûdê ji ber ku erebawî li ber deriyê her welatîkî ji Amûdê sekiniye û her kesî ji fêkî û şînkayiya wî xwariye. سيز بقريام بيرودي فيدري مشخور عربوك كري وسروي عربي الشغليم وشغلكي مذكر از بقريام على طول وقت سواح عمودي حارب حيا استعابي ji destê sibê de berê xwe dide bazarên şînkayiyê û bi dûvre dest bi gera xwe dike. Lê ji ber nesaxlambûna wî tunduristî ew nema wek berê dikare kar bike. از درم سوكي سبي زوجانا ساعات حفتوني بحشنه از بريد الرودنيم حياز بضعتها خد فروشم جانا نافروشم جانا روكي درت كمم جانا روكي درنا كمم بريد الشار بشجاري از رودنيم. Apê Mihemed Saîd karê siyasî jî kiriye ji destpêka partiya pêşver û ew endam e. Herûha tevî zehmetiya rewşa wî lêkin û henek ji ser lêvên wî narin. از 15 سالي بوم از كتم حزبي واز قبول كرم واز بحزبير مام اف سورت جي فتراكي امشون وعز دانما وجمر رقان دي وكيف ما قال كي استاذ حميد درتير سكرتيري حزب مية شاولها حزبي حتى الان وستبقى الى الابد. الى الابد. بلê barê apê Mihemed Saîd girantir bûye ji ber nexweşiya hevjînawî û ti kes tineye got alîkar be pê re. يا فارج الفرج يا عالي بلا درج. وقصد فقريدي بئس الفقر حياة عنها نافي من محمد سعيد از محمد شقي من محمد تعيس محمد شقي سر في حالي دي بشتي كتن في حالي بيركا ميجا شلل اللي خست شلل اللي خستي ايرو سيرو شارو العرضي نكار النراب النروني وكسنا البردسي بينا وكامي تشلو بكن يا ربي يا الهي اما يفيدكم خوي تعالى مساعداكي هواكي طريقان هذا تشكيدي هما ما بيرحمه. Ji bêhtirî 5 salî tevî karê siyasî bûye lê belê kanîn partî û her kesên berpirsiyar ji halê apê Mihemed Saîd. Apê Mihemed Saîd tevî temenê dirêj û laşê giran û destên teebî lê ew dikarî bû taniha bi vê erebokê li hemû kolanên Amûdê bigere ji ber ku hewceya peydakirina kepa xwarinê biçûk û mezinan nas nake. Ciwan Kurdî Orient News Amûdê.